Video sam vaše pojašnjenje vezano na temu šta možemo uraditi za našeg mejita. Na vašem postu piše da se za nemuslimana nije dozvoljeno doviti. Možete li pojasniti pojam nemusliman? To jest da li se nemuslimanom smatra sve osobe koje ne obavljaju namaz ili pak za života žive veoma pošten život i tako dalje. U svakom slučaju, kada smo kazali da nije dozvoljeno doviti za nemuslimane, misli se na ljude koji su umrli u nevjerstvu. Čovjek za sebe kaže da nije musliman, pripada nekoj drugoj religiji, drugoj vjeri, za takvog insana nije dozvoljeno doviti nakon njegove smrti. Kada je u pitanju osoba koja se deklarisala kao musliman, ako je taj insan povremeno klanjao, nekada teraviju, nekada džumu, ponekada postio, ponekada na Bajram, davao sadaku, ponekada kurban, on ima velike grijehe, ogromne grijehe, ali je on u najširijem krugu muslimana i islama. Za takvog insana je inšala bizna dozvoljeno doviti. Za razliku od čovjeka koji možda ima samo ime muslimansko, negira da postoji Bog, kaže za sebe da je ateista i tako dalje, to što ima muslimansko ime temu ne znači ništa. Tako da insan koji se deklariše kao musliman potvrđuje to sa svojim nekim dijelima. Dijela mogu biti la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Može biti nekada zakolje kurban, nekada da odi na teraviju, nekada da odi na Bajram, nekada odi na džumu, nekada kod kuće klanja neki namaz. Sve su to neka dijela koja njega drži u granici islama i takav insan ako preseli, dozvoljeno klanjati dženazu i ako Bog da nakon smrti dozvoljeno doviti za njega.